ایا می ملکا واحد زمانات جنین سنت كتغان ایا يه سنت هسته اسلاما يا بدتين تحت عالم وشي عني بدتين اقول وبالله التوفيق. السنت بالنسبة للمادينان واسطة يه فطرين احاديثاتك 5 من الفطرة هان چیز كفطرين فبايد انسان مسلمان اشاء عمل بك 5 من الفطرة وشتي الختان او رواية يعني من سنات الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. إمام بخاري ومسلم رواية بتا ففطرة يعني چیزی الله سبحانه وتعالى انسان ما خلقي پیداش بتا بايد هنچو ببي سنت یک چیزی كفطرين چیزی. لكن جنينان واسطة آية مستحبة احاديثات كرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتي مكرمة للنساء جنينان واسطة شر يعني. لكن همي سبب باز بعضهم جنينان واسطة همام ملكا سنت كان جنين شو مصر افريقيا سودانا ये मुल्क सख्त पाबंद जने सुन्नत कना गलत सुन्नत कना हमें तरीका सुन्नत कना मुखालिफा दीन मुखालिफा शरीعين شي رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جنينا بكار كتا واشتخذي ولا تنهكي همین جو همای سراغ کم و بزیر درسته مزیر یعنی پوستین گیشینه درسته مزیر کم همین پوست سرا بزیر فیه ملکا خلاف همین پوستا قامت زیره فیه خلاف سنت خلاف طریقه ضرری بازه خطری بازه فیه می سببات یه شر ادا نکنه همین سببا اضرار کیته یه طریقه باید انگار ببی باید مردم زانک ببی یه طریقه جایز نه لكن هربا همین طریقه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشته کسانی جنه کان بزیره همه سرا فیشی بیشک جائزه مکرمه لكن شو مردینان واسطه نه مردینان واسطه کشتر عالم گوشه واجبه یعنی مردین باید ختان بکن لكن جنینان واسطه مکرمه هر بکتی شعر نکتی خلاف نه هر بکتی باید همه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم و بیان تا همه طریقه بزیره ناتو یه مردم رسم مصر سودان یه ملکات غلط زیره گن غلط استعمال کنه فی مخالف شریعت انگار کنگی بیشک یه طریقه باز شرطه والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم.